کنا انینا براوی کا السلام علیکم اینو سنگتس دا پریس ریلیز یہ کنے آرائی کرے اول تو دا پریس ریلیز نا اورنگا پد کنے سخت ارمان بسک کہ سندھ بروئی تادٹی ماشاءاللہ بعض تعلیم یافتہ بعض باشعور اور بعض سیاسی شخصیت اوردہ ریر مفتا موجودگی تھی دونوں پریس ریلیز کا شکی کک اراٹی ارا ہندونو سوال کنیا نے ارا بالکل بے بنیادوں اولی کو دا سوچیں کہ سندھ بروئی تادنان پین تنظیم سے تو امت تعلق ہے بھائی نوی خبر ہے پینکا سے خبر مارے مف نیامنا بندہ سے خبر مارے مف سندھ بروئی تاد اسی جتاو تنظیم سے اونا دائرہ کار بیر سندھ گو کہ او پائے کہ نن غیر سیاسی ہونا واقعی ہوتا آئین یا ارا وقت دا تنظیم جوڑ کننگا تو دانا مقصد غیر سیاسی اسک مگر نہ نورینا کہ جنرل سیکریٹری میر مظفر جان الیکشن ٹی لڑی کا پدا مظفر جان سیکریٹری نا او دغا طولو کے او قائق پین سے سیاسی تنظیم سے ٹی ممبر مرے کا اور پدا میر مظفر جان ہمو تنظیم کے طولے کے لاڑکانے ٹی الیکشن نا مہم الافی کا تو دا صورت حالتی نن دا پانی کریں کپنا کہ دا سندھ بروئی تاد غیر سیاسی ہے بہرحال تنظیم لحاظ غیر سیاسی نندانا احترامی کے نا ہندون فیض برائی صاحب ناسی انتہائیو معزز و شخصیت انتہائیو ہمدردو ننا براوی قومنا فرد سے تو اوف کا ہم الیکشن ٹی سال کو رکھ اور اوکا پد دا پاننگ کہ دا تنظیم غیر سیاسی مناسب بہرحال ولدام دا دے غیر سیاسی سرپد میرنا تو اسے غیر سیاسی و تنظیم اس امر دا سوچ کا یا ادھان ضرورت تمہیں کو پائے گا کہ براوی قومی اتحاد پاکستان تو ننائی چو تار کو سفق دا بیر اسے غلط فہمی سے کہ براوی قومی اتحاد پاکستان باس کاک کہ سندھ بروئی اتحاد اتنا سپن میرے دونوں ویچو کا پر سفق تومکا تنظیماک ہندا و جغان اسٹ مسئلہ کہ داتا ممبرک براویوں داتے دی کاریم کرو کا براویوں داسا ارجمی کو ارا بلا ہیت کی ارے تشویش نہ کرے دا پاننگ کہ بھئی نن براوی افنک ننچنے سندھی تسلیم کے نا کنا عزیز نا تسلیم کننگا ٹی قومس بدل مفقق قوماتا ارا تشکیل او تاریخ نا بنیادہ جوڑ مرک تاریخی حقیات نا بنیادہ جوڑ مرک براوی قوم 12,000 سال قدیمے اونارا سائنسی بنیاد رے ورر گبر بندہ کو براوی قوم 2500 سال قدیمے اونا سائنسی بنیاد کی ارے جغرافیکل بنیاد کی ارے مہر گڑے براوی 5000 سال قدیمے اونا بنیاد کی ارے ارا سائنسی بنیادے او موہنا دڑو یا راجے مونجو دڑو پارا او وقتا اینونا سندھ اینونا پنجاب نہ ہچو وجود سلوک بیر خراسان نہ وجود سک عراقی ارے ایران نہ مسے صوبہ افغانستان ایران مسے صوبہ دا کل کی ارے دا کل خراسان اثر تو اولی کو سندھ نہ دھرتی آرہ شہر مرک اوٹی براوی تا حصہ اینو اخا کے داڑے قوم سندھ سے ملک سسک اگر اینو نہ سندھ قوم سرپد مرے وہ تا غلط فہمی ہے وہ تے سیاسی شعور ودی کرنے ضرورت ہے انتے کہ سندھ سی ملک سسک اونا تیٹی قوما کر رہا رہا اونا قوما تیٹی براوی کسور دراویڑی کسور بدھا کسور ہندو کسور او تو آوار نمورے رہے کہ ارا تھرنا مخلوق گجراتی کو دا کھل کے رہے جتا بولی جتا ثقافت جتا قوم سر مگر سندھ ٹیا سٹا سرک تو پاننگ نا مقصد دا دے کہ
کہ سندھی قوم نہ بنیاد بھی اسے نسلہ تفوق فق سندھی قوم صف سندھی اسے ملک ٹی کرے ہزارہ کرے تک مرے قوم مننگ کرنے کے کم سے کم سندھ 5-20 قوم نہ وجود تاریخ لہذا موجود ہے لہذا ننتے نے دا بنیادہ تیرا براوی قوم میں بدل کے ارا لوز سندھانا ہم قدیم دا مناسب فق دارا نوشت کرے نو کہ نن تسلیم کے نہ ادر نہ دا تسلیم مفقق دا سا رہیں گا سوال دا دے کہ اگر سندھ بروئی اطاعت تینا استان سے بدل کرنے اور براوی قومس تسلیم کا پکک محالوم نم پارے رے برادری دام اسے بلو غلط تو تاثرس بسکا کہ بھائی بروئی ہچو برادری صفق براوی قوم اسے دا پین مسئلہ سے کہ براوی قوم مختلف جاگاتا دا وقتی موجود ہے افغانستان ٹی موجود ہے ایران ٹی موجود ہے دا وقتی پاکستان ٹی بلوچستان ٹی موجود ہے سندھ ٹی موجود ہے دانا دا مقصد افق کہ نم دا سا براوی تا کہ ارے گدرے ہرے بو سندھنا تے سندھی کبو اما کہ بلوچستان درو بلوچستان جوڑ مسنے 900 ہفتہ دو ٹی کرے بلوچستان وجود مرے کک تو دا سے براوی قوم میرے بلوچ مسک دارے دا سندھی میں دا بالکل غلط ہے ای سندھ بروئی اطاعت تینا سے علم داریو سلاس دائیتی و کہ صحیح خدایتی نو بو دا سیاست برو کو نو کو انت سے اینو اگر نمیٹی دا جذبہ فق یانم اسی صاحب اسیا دا تاریخی حقائط آتے سرپند مننگ کپے خدا را براوی قوم میں کہ ارے پین قوم سے تو آوردہ کپا وہ تنظیم علافن کے اس جگہ نہ ضرورت ہے تنظیم علافن کے مچ محبت نہ ضرورت ہے باقی رہیں گا سوال دا سندھ برویتات مخلوق کی سماجی کارم کرے نے تھانوٹی مخلوق نانے ضرور او کے ننا سنگتا کمک کرے نو کس چھپی مسنو کے کمک کرے نو دیتر کرے نو مگر داغ کھل گڑاتا بدلا دا مفقن اونا قوم میں بدل کبو لہذا ان میں مودبانا اپیل کے وقت کنا علم اللہ تبر و تعالیٰ نمیں سے بلو عزت استے سنے دا وقتی تیب براوی قوم اگر او سندھ ٹی اگر خراسان ٹی بحثیت قوم اسے بلو احترام سے سندھ براوی تاب کے داتنا احترام کیارے ختم کپبو دائی تے داتنا پریس ریلیز ٹھیک کبو کہ بھائی نما پریس ریلیز نہ دال وزاق مننگ کرنے کے کہ سندھ برویتا اسے غیر سیاسی تنظیم سے سندھ برویتا نا پین ہچو سیاسی تنظیم سے تو تعلق فق دا بیر براوی قوم نا ویل مشکل تعلیم ہنر مندی اور علم مسئلات کے کارم کرسا کرے نے کرسا کرو داخل ما پر ریلیز کرے بہتر سک خدا را ای کسنا پینیل پر کنے بلو احترام سے سر عبدالجلیل صاحب کے وہ سے انتہائی بلو شخصیت سے پانے نم تو نائب صدر ہے یا اونا نم تو انت کے تنظیم ٹی اسٹرکچر وائز اسٹیٹس سرے اڑائی بیس کپرا وہ سے عظیم انسان سے اونا نم قدرے کبو اوکا پد نن تو اسے انتہائیو موجز و ہر دل عزیز شخصیت فیض براوی صاحب گو کہ وہ نم تو بیر نائب صدر مگر وہ اسے انتہائی مخلص جو بندگا سے اور بیک بونے نما تنظیم نہ دائی توستان دپا وہ تنظیم نہ بنیاد شخصیت آتا مرک شخصیت آگا اسے کنڈا مسرک ہندرم سیچویشن ڈیولپ کا پبو ارانا وجان کرے تنظیمات نقصان برے ہندن یہ عرض کروٹ مظفر جان باوجود دان کے ورناو مارسے مگر مظفر جانا دا عید کیا رے اونا حقٹی کائی نمان تذیب حقٹی کائی کہ اسے انتہائیو موجز و خانواد سے تو تعلق تخیق میر کرم خانہ ٹائٹل ہو تو لگو کے لہذا اونا بھی اسی اسٹیٹس سرے ہندون اگر نن برینا ایلو سنگت آتان اما کی نن تو میر عالم جان براوی صاحب دا سے ایجوکیٹو بندہ سے ای اونا بعض خیالاتے تو اختلاف گل براوی پروفیسر گل براوی اونا جو انتہائیو ایجوکیٹو بندہ سے دا کل
संगताक अरावता अवारतु सुनो उस्ताद महमूद को ना बाशऊरा बंदा का अवारतु सुनो ये लोग कुल संगता की पिंत दलिन ख्वाह पर कुल नंग के मौजूदो कि खुदारा चुंका चुंका इख्तलाफ वजल इनमें इरा बंदा ना पावा अगर बिरावी कौमी इताद पाकिस्तान न गप्पे केरे तो बिरावी कौमी इताद पाकिस्तान न चंद बंदगो अगर ओफ्तान कसस नुमा दिल आजारी करे ने तो ननो के जवाब दोनों मीर अमीजा रैसाड़ी अगर नुमे गिलास पारे ने या नुमा तंजीम जबरदस्ती तेना तंजीम तोवार करे ने तो लुम पानी करें केरे मीर अमीजा रैसाड़ी अरा करे खबर है चौकत एलो सिंधना तेठी गुल बिरावी वक्ती नुम तो मुखातिब प्रोफेसर मोहम्मद अफजल गुल बिरावी ओ असे बलो हमदर्द से सिंध बिरावी ताना और सिंध बिरोई इताद ना बुनियाद थी ओना हम किरदारे कस मन्ने की मनिपक वल्दाम अगर ओड़ान कसे दिल आजारी मसुने तो नन माजरत के ना नन सिंध बिरावी इताद तेना तंजीम सरपंच मेर गो के नना ओफ्ते तो ग्रास पॉइंट नाजिया इख्तलाफ जरूर अरे ओका नना दा तंजीम ना आरा मचबाज नुमाइंदगी बलोचिस्तान टी हम करेंगे टी सिंध टी हम करेंगे टी ओवरे नना चक्री आजम जान परवाना साहब अगर दाना तरफान कसस दा पाए तो नंदाना जिम्मेवारों बाकी बिरावी कौम ना तैटी सोशल मीडिया ना जिया और फेसबुक आते जिया व्हाट्सएप आते जिया हंदुनो बंदे करे अरा कसना कंट्रोल टी फस कसना पानिंगा फस ओता तेना शौक है तेना शौरे वो ननी हम बरे वक्त करेंगे तरह नो खुले खबर है हंदुनो के पेंकस से पारे नो ओ के नने इंतहाई माजरत है मगर ओता जिम्मेवार न नफर अगर दुनिया इताता नुम करे परेशान मरे रे या दुनिया इताता वजह नुम बिरावी कौम तस्लीम कपे या सिंधना को तंजीमस या सिंधना असे अंदनो ग्रुपस नुमेदाई तरजिया प्रेशर शायक तो कराइलुम तंजीमा तो मकसद अन्ना दे कि प्रेशर आती मुझ में कबूल करना अगर दा बारा डिबेट न जरूरत है या पेंगड़ा न जरूरत है न हमो तंजीमाते तो चाहे सिंधी हो चाहे बलोच हो चाहे डिबेट करने की तैयार होना मगर दायित की नन बिरावी सिंधी कौम तो ताल्लुक दिखना दा बिल्कुल गलत है कतई दा तासुर बिल्कुल गलत है बराए मेहरबानी दोनों तासुर तिखबो ओड़ा बेहतर है कि दागुड़ा नुम तंजीम में यला करे रे पेन से संगत से या पेन से ग्रुप दा तंजीम मलाफे का अंते के दा तो अवार अरा लौज बिरावी बरे का तो जीव दुनिया की खबर है कि बिरावी ऐसी जीता हो तशख्खुस तक बिरावी ना दुबी जका बिरावी ना बोली जका बिरावी ना कल्चर जका बिरावी ना नस्ल जका और कौम ना बुनियाद की अरे वो शुरू मरे का मुसिब बुनियादी गिरागल असे हमों को में तेना दुवियस मरे तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिस तरीन दुनिया ना कदीम तरीन दुनिया ना उमुल लिसान बिरावी है बिरावी ना डगार के अरे अराना खलात स्टेट है इन वगों ना फिर बदल करेंगे ने अमा के कश्मीर मकबूज कश्मीर तो आंदोलन दाई थे तीब दुनिया तस्लीम के एक दाना पिने हुकूमत पाकिस्तान हमो मखलूक तो ज्यादा कर सा दाना पिने बलूचिस्तान दिखाने दाना पिन तारीख टी हिचो वक्त सो काम वालो क्या बलूचिस्तान मतने बीर कच्ची ना पिने खांगड़ा कब्जा करेंगे उन्हें पिने जकुबा दिखेंगा अंग्रेज नना बलोच इल्म कराओ तो मदद करे रो तो बलोच रेजिमेंट जोड़ करे बलोच रेजिमेंट ना सिपाही मसूर बलो रेजिमेंट सिंध अवल फतह करे सिंध टी बलोच आदे जागीर तिसक ओका पद के रो कच्चिया बसक तो कच्ची टी करे ना इलाका रजिया कब्जा करे हालांकि ऑन रिकॉर्ड लीज है ऑन रिकॉर्ड कलाता द लीज आलो के कच्ची अनाने पर ब्रिटिश बलूचिस्तान तक तो कना मोहतरमा इलुम अला खुलेनुमा सलामत के कुल बाशूर जज्बात टी दोनों फैसला का पर योमे तखवा कि दा प्रेस रिलीज है अमा की अर्ज करे अमुना मुताबिक जोड़ करो रे वला पेश करो रे नन सिंध बिरोई इताना हर बास्क नन सिंध बिरोई इताना हर इलुम के दुआगुन अला में खुले सलामत के अल्लाह हाफिज।